Mabuyani, munjani? Salibonani muli eZimbabwe, ngiyalamukela njalo kwenye episode engiliphathele yona elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. Unjani macho? Mina nginguDube, ngileminyaka engu-66. Ngihlala lo mfazi labantwana abangu-3. Ngathi ngichata lo mfazi wami angimtshelanga ukuthi angikwanisi ukumzalisa. Yinto eyabanzima kimi ukuthi ngiyikhulume. So I decided ukukhipha leyo secret. Sahlala 3 years kungela mntwana. Umfazi wami wayese worried kodwa mina ngasithi uNkulunkulu uzosipha ngesikhathi sakhe. After some months ngabona umuntu sehlanza, sahamba esibhedlela. Bathi umfazi uzithwele. Ngamangala ngoba ngangikwazi isimo sami. Wazalwa umntwana waphuma efana lobhudi wami. I was happy kodwa deep down kwakungidla. So ngathatha amasample enwele zomntwana lobhudi lomfazi wami ngaya ku DNA. Yathi yikho ukuthi umntwana ngokabhudi wami. After 4 years umfazi wazithwala futhi again. Umntwana waphuma efana lobhudi wami. Ngathatha futhi amasample ngathola ukuthi umntwana ngokabhudi wami. Kwakungidla ngaphakathi kodwa I'm good at pretending. Yena udlala uinnocent wamanga kanti mina ngiyakwazi konke. Wazithwala futhi kodwa umntwana waphuma efana lomngane wami. Ngathatha amasample eDNA. iDNA yaphuma isithi umntwana ngomngane wami. Nxa ngikhangele impilo yami ngibona imovie. Abantu abafekayo bezama ukuba ngcwele kimi. Kwezinye izikhathi ngiyake ngifune ukukhuluma kodwa ngizwa ubuhlungu kakhulu. Lami ngilecala kodwa ngiyakwazi ukuthi lami ngaphambanisa. Kodwa lokhu okunje okusokuyenza ngabantu laba kuyangizwisa ukubuhlungu. Angikwazi ukuthi ngikhulume yini or ngiyekele. Angikwazi ukuthi mina elami icala linzima kakhulu ukudlula elalaba or elabo linzima. Bengicela usizo muli eZimbabwe. Hey, kunzima phandle lapha. Uyabona abantu behamba kanti bathwele ama 50 kg phakathi kwenhliziyo zabo. Kunzima. Sithi buyanini bantu lama secret lawo liwagcinile phakathi kwenhliziyo zenu. Buyanini liwayethule uzothola usizo. Ngathi ngikhuluma laye ubaba wayitshengisela ukuthi for sure kuyamsinda kodwa akakwazi ukuthi eyenzeni ngoba abantu laba kuthiwa bayafeka phambi kobuso bakhe kodwa yena uyakwazi konke. So isecret oyigcinile phakathi kwenhliziyo yakhe for so many years. Abantwana laba wabagcina wabahambisa esikolweni for so many years. Uyababona and isituation ohlala layo each and every time. Kuthiwa mangikhangela umfazi wami ngimbona, kuthiwa yabe ngimbona ukuthi uyabe feka but yena akulanto ongayenza. Wayezwakala sibili ukuthi phakathi kwenhliziyo yakhe kwakumsinda but after i-conversation yona le sayenzayo laye awatshengisela ukuthi waye a bit relieved ukuthi usezuze umuntu wokukhuluma laye. Bakhona abanye abantu out there abalama secret abagcinile phakathi kwenhliziyo. Azi i-secret ifani ngokuthi it's something uyabuyigcine phakathi kwenhliziyo angithi but into yena le can weigh you down. Like i-secret yakwanisa ukuweya like 50 kgs or maybe 60 or 100 kgs like i-weight yakho yebody. So imagine you have i-weight yebody yakho wena and then suzoba ne-weight secret ephakathi. Yazi into yena le yakudla it can affect i-health yomunye umuntu. Abanye abantu saphathwa imikhuhlane eminingi ochukela o-BP ngendaba yokuthi sigcwele lama secret anzima. Sithi buyanini lizoyethula ama secret ona lawo. Maybe you might never know uyakwanisa ukufeel relieved ma ungazuza umuntu okhuluma laye because masingaphosta secret yakho lapha asoke sikhuluma ibizo lakho. Abanye bathi sikhuluma nina kulandaba because abanye babe sithi bakhona abanye abantu abanjalo like me yabo. So yeah guys,
uyanini lizoyethula ama-secret nala, uyanini litsho imithwalo yona le lisindayo, uyanini lama-confession. Ama-confession liyawathumela enambeni zami, ziyaphuma kumanye ama-videos or this video, lethatha inamba zalezo, you send me your confessions, siwabale. You might never know, uyakwanisa ukuzuza usizo kunokuthi uyale lokuthwele something inside your heart, ungani ungazi ufe lokuthwele ibhundulo nalelo eliphakathi kwenhliziyo. Ngiyabonga ngokulalela, ndabonga.